Egunon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Egunon. Mila esker. Mila esker. ¿Todo bien? Bien, la comunidad está muy contenta de este momento. Decíamos antes que baina ez dakit hitzik egiten, gure garaian hezkuntza sisteman hizkuntza ikasterakoan ingelesez Pax, la paix est en la devise de tout l'ordre bénédictin. para comentar que estos son los asientos, como ha comentado antes, 1875. 1969 la iglesia fue consagrada. Los vascos más ricos porque tiene además está asociado a la Biblioteca Nacional de Francia. Los tres pilares. Donc il faut toujours maintenir avec des équilibres. De la liturgia. Du sens de l'accueil, du sens de la prière peut-être. Enfin bon, ils ont appris beaucoup. Et une autre réflexion. De hecho, nos han comentado que las mesas del comedor. Très bon fromage. También somos conocidos por ello, elaboramos un riquísimo queso que lo ofrecemos también. Ipar Euskadi eta Hego Euskadiko herri agintari eta ordezkariok eta gaurkoan bereziki Iparraldeko herri elkargoaren presidente jauna, Pirineo Atlantikoetako departamentuko presidente jauna, prefekturaren zuzendaria eta Nubel Akitan edo Akitania Berriako ordezkaria ere bai, zuek herri agintari bezala eta ordezkari bezala, Belokeko benediktarrak, errefuxiatuen senitartekook, jaun Andreok, egunon. Chères autorités donc, des Pyrénées-Atlantiques, maire de Bayonne, et chères autorités donc, d'Iparralde et de Goalde, chers frères bénédictins et donc prieurs de cette communauté ici à Belloc. Bonjour. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence. Gaur Belokeko fraide etxe honetara etorri gara eskerrak ematera. Nous sommes ici pour remercier nos frères. Duela 80 urte frankisten tropetatik iesi zihoazen Euskal Herritarrei eman zenieten harrera abegitsua eskertzera gatoz. Il y a déjà 80 ans, qu'il y a un accueil a été dispensé donc, aux réfugiés qui sont venus ici à Belloc. Pertsona asko hartu zenituzten eta haietariko asko luzaroan bizi izan ziren hemen bertan. Vous avez accueilli beaucoup de personnes et vous les avez accueillis ici même. Babesa eta bizi baldintza duinak eskaini zenizkien trukean ezer eskatu gabe. Vous leur avez offert des conditions de vie dignes sans leur demander rien en échange. Modu horretan, euren bizia salbatzen laguntziaz gain gurs bezalako kanpoetatik libratu zenituzten. Ils ont ainsi évité des conditions de vie très dures et des lieux comme celui du camp de Gours. Gaur gurekin etorri nahi izan dute hemen hartu zenituzten pertsona batzuen zenitartekook. Les familles ici de ces réfugiés ont souhaité nous accompagner aujourd'hui. Denon izenean, belaunaldiz belaunaldi, jaso ezazuen gure eskertzarik sakonena eta zintzuena. Donc au nom de toutes et tous, toutes les générations, nous voulons donc vous faire preuve de notre plus grande gratitude.
Mostramos nuestro más profundo agradecimiento por la acogida generosa y genuinamente humana que brindasteis a las vascas y vascos que escapaban de las tropas franquistas entre 1936 y 1940. Encontraron aquí personas que les recibieron, acogieron e integraron. Nous sommes ici donc pour vous montrer notre plus grand remerciement pour l'accueil que vous avez donc octroyé aux Basques, hommes et femmes qui échappaient des troupes franquistes entre 1936 et 1940 et qui ont trouvé ici des personnes qui les ont accueillis et les ont intégrés. Encontraron en vuestra casa el espacio que les permitió salvar sus vidas. No solo eso, encontraron una acogida cálida que les permitió sobrellevar el desarraigo, manteniendo su dignidad. Les ayudasteis a evitar el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de campos mal llamados de refugiados, como el de Gurs. Ils ont trouvé ici, dans votre maison, l'espace qui les a permis de sauver leur vie. Et non seulement ceci, ils ont trouvé également un accueil chaleureux qui les a permis de surmonter le déracinement et de préserver leur dignité. Vous les avez aidés à éviter le surpeuplement et les conditions infrahumaines des camps, mal appelés des camps de réfugiés de Gurs. Aquellas personas huían de lo peor y encontraron lo mejor de la condición humana. Ces personnes fuyaient des pires situations et ont trouvé la chaleur de la condition humaine. Huían del horror de la guerra, encontraron la cálida solidaridad humana. Ils fuyaient de l'horreur de la guerre et ils ont trouvé la chaleur de la solidarité humaine. Recordarlo forma parte del ejercicio de memoria crítica del pasado. En esta constatación sobre el horror del pasado se asienta la esperanza en el porvenir. Donc, se souvenir de ceci fait partie de l'exercice de mémoire critique du passé. Et c'est sur ce constat que repose l'horreur du passé. Mais par contre, il aussi repose l'espoir d'un avenir meilleur. Han transcurrido 80 años y Euskadi salda una deuda histórica. En nombre de las personas y familias acogidas, en nombre de la sociedad vasca, agradecemos y reconocemos la labor humanitaria de la Abadía Benedictina de Belok y en general de todas las personas e instituciones de Iparralde que abrieron sus puertas y sus brazos, que demostraron la solidaridad con hechos. 80 ans se sont écoulés. Et Euskadi va maintenant s'acquitter d'une dette historique. Et au nom des personnes et des familles qui accueillies, au nom de la société basque, nous remercions et nous reconnaissons le travail humanitaire de l'abbaye bénédictine de Belok. Et en général à toutes les personnes et institutions d'Iparralde qui ont ouvert leurs portes et leurs bras, qui ont donc démontré cette solidarité. Memoria egiterakoan gogora ekarri behar ditugu biktimak eta gertaera bidegabeak, baina gogora ekarri behar ditugu baita ere egoerarik zailenetan bere onena eman zuten gizon eta emakumeen jokabide gogoangarriak ere, zuen bezalako jokabide eredugarriak. Jokabide eta eredu hori mantendu egiten duzue. Jakin badakigu gaur egun ere zuen filosofiaren eta ekintzen parte izaten jarraitzen duela arriskuan dauden pertsonei harrera egitea. Gure aitormena eta miresmena helarazi nahi dizuet denboran zehar mantendu duzuen konpromiso gizatiar horregatik. Termino con una referencia a la memoria histórica que vincula pasado y presente. Je termine mes propos avec une référence à la mémoire historique qui relie le passé et le présent. Debemos recordar la injusticia del sufrimiento que padecieron las víctimas de la guerra y la persecución. Junto a ello debemos guardar en nuestra memoria el esfuerzo por construir y defender, aún en las peores circunstancias, una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos y la solidaridad. Nous ne pouvons pas oublier l'injustice et la souffrance qu'ont souffert les victimes de la guerre et la persécution. Et à ceci, il faut ajouter le fait que nous devons toujours garder dans notre mémoire un effort pour construire et défendre, même dans les pires conditions, une société basée sur la défense des droits de l'homme et la solidarité. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo huyen de la guerra, la injusticia o la miseria, buscan refugio.
Recordar el compromiso de hace 80 años cobra toda su vigencia y actualidad. Cuando lo necesitamos, fuimos una sociedad acogida. Ahora debemos ser una sociedad acogedora. Aujourd'hui, des millions de personnes au travers le monde fuient la guerre, l'injustice et la misère, recherchent un refuge. Se remémorer de cet engagement d'il y a 80 ans a toute sa signification. Quand nous avons eu besoin, nous avons été accueillis. Et maintenant, nous devons être une société d'accueil. El compromiso con la solidaridad, la fraternidad y la generosidad cobra aquí pleno sentido. L'engagement avec la solidarité, la fraternité et la générosité acquiert ici tout son sens. Fuisteis y sois un ejemplo para nuestra sociedad. Emandako harrera begitsua betirako goratuko da gure memorian. Gure herriaren izenean, bihotzez eskerrik asko.